ویکی‌پدیا بزرگترین دانشنامه بسیار زبانه در تاریخ بشریت است. این سامانه امسال 25 سالگی خود را جشن می‌گیرد. قسم تاجیکی ویکی‌پدیا نیز فعال است. آن برای رشد زبان تاجیکی در فضای اینترنت نقش بزرگ دارد. اختیاریان کوشش می‌کنند درباره تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و شخصیت‌های برجسته ملت ما مقاله‌های صحیح وارد کنند. اکثر آنها جوانان هستند که شغل و فعالیت مختلف دارند. دوستمراد زیازاده کاتب مسئول سرریدکسیای علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک و همزمان یکی از مدیران ویکی‌پدیای تاجیکی است. او از زمان دانشجویی به نوشتن مقاله ها در ویکی‌پدیا آغاز کرد و حالا یکی از فعالترین مؤلفان دانشنامه آزاد است. زمانی که برای ما یک کاری کورسی دادند، در اینترنت موادی تاجیکی قریب که یافته نمیشد و سعی کردم که موادی تاجیکی در اینترنت پیدا نمایم و اولین مقاله هایم را بدون ثبت نام سال 2011 شروع کردم. در آن زمان همگی ویکی‌پدیا تاجیکی تقریبا 9,500 یا 10,000 مقاله داشت. از سال 2012 شروع کردم با همین ثبت نام، با همین حساب کاربری که در عین حال فعالیت میکنم، سر کردم به نوشتن مقاله های جغرافی، مقاله دهمان، مقاله ناحیه و مقاله های شهر دوشنبه، مقاله تاجیکستان، همین ها را شروع کردم و در سال 2014-2015 مؤسسه همین انسیکلوپدیا یک گروه جوانان را به کار در ویکی‌پدیا جلب کرد و آن زمان ما همگی 2 جلدی انسیکلوپدیای ملی تاجیک را مستجمانه به ویکی‌پدیای تاجیکی وارد کردیم و اوج مقاله نویسی هم به همون سالها راست میاد، یعنی سالهای 2015 تا اینجانی. از سال 2016 باشد من همچون یکی از مدیران ویکی‌پدیای تاجیکی انتخاب شدم. عنوان مدیر ویکی‌پدیای تاجیکی معنایش همین است که شما بعضی از دسترسی های بیشتری در حساب کاربریتان دارید. مثلا شما میتوانید مقاله را حذف کنید، پاک کنید، مقاله‌ای که نادرست نوشته شده است. مثلا میتوانید که مقاله‌ای که بسیار ویرانکاری کرده میشد، این مقاله‌هایی که بیشتر مورد ویرانکاری صورت میگیرند مقاله‌های شخصیت‌های سیاسی هستند یا مقاله‌هایی که به مرز و بوم یگان کشور دخل دارند، همین مقاله‌ها، یا که مقاله‌هایی که ملیتشان بسیار برای کسی مهم است. مثلا ابن سینا را یک کس میخواد که ترک نویسد، با ویرانکاری دست میزنند و مدیر همین امکانات را دارد که هم مقاله را، اگر مقاله که بسیار ویرانکاری در آن صورت میگیرد، بدون سرچشمه یعنی هرزکاری در آن صورت میگیرد، اون محافظت کند. تنها اجازه میدهد برای مدیران یا برای یگان کاربران تجربه دار، دیگر کاربران نوکار به اون دسترسی ندارند. تنها خوانده میتوانند ولی علاوه کرده هیچ چیز به اون مقاله افزوده نمیتوانند. کاربران ویکی‌پدیا از هیچ کجا مزد نمیگیرند. این عمل را تنها به خاطر رشد زبان و علم تاجیکی انجام میدهند. اینجا به جوانانی که خواهش نوشتن مقاله در ویکی‌پدیا را دارند آموزش گذرانیده می شود. به آنها زینه به زینه طرز نوشتن مقاله در ویکی‌پدیا را می آموزند. من زلفیخار فاتح‌زاده هستم، کاربر از ویکی‌پدیای تاجیکی و حالا برای شما چگونه ثبت نام کردن در ویکی‌پدیا و اولین ویرایش کردن را نشان میدیم. برای ثبت نام کردن اول ما به براوزر می‌داریم. ما مثلا انتخاب کردیم براوزر بریو. وقتی که ما اینجا ویکی‌پدیا را دیدیم، در اینجا گفته شده است که ویکی‌پدیا یک دانشنامه آزاد است که همه میتونن اون رو ویرایش کنند، یعنی که هر کاربر میتواند اون رو ویرایش کنه، حتی به داشتن اکانت هم. ولی برای ویرایش های جدی‌تر اکانت یا که حساب کاربری طلب کرده میشد. برای ایجاد حساب کاربری ما می‌نویسیم اینجا پخش میکنیم ایجاد حساب. در اینجا نام کاربری رو میگذاریم، در اینجا گذرواژه میگذاریم و باید که گذرواژه با انگلیسی باشد حرفش. پس از ثبت نام کردن ما در اینجا بخش داریم با نام ایجاد مقاله و راهنما و پورتال ها و قبل از آن که یک مقاله را ایجاد کنیم بهتر است که از این با این دستورها شناس شود که کمک میکند تا چگونه مقاله ایجاد شود. در اینجا قاعده ها و سیاست های ویرایش یا که تحریر در ویکی‌پدیا نوشته شده است که اینها رو میخوانید و پس از این میگذارید به شروع ایجاد مقاله.
و در اینجا موضوع رو هست مثلا در گفته شده است که در ویکی‌پدیا تاجیکی 16470 مقاله وجود دارد که هر گونه اوبجکت حادثه را انعکاس کردن و شما میتونید که یگان موضوعی که وجود ندارد یا که وجود دارد متنش کوتاه است تکمیل دهید یا پر کنید. بعد باید که مقاله از نگاه معیارهای سرشناسی و استانداردهای ویکی‌پدیا اهمیت انسیکلوپدی داشته باشد. اگر اون اهمیت انسیکلوپدی نداشته باشد ما نمیتونیم که از روی آن مقاله ایجاد کنیم. و یک چیز دیگر هست که ما نمیتونیم که درباره دوستان خود، درباره مؤسسه خود، درباره آن جایی که ما تحصیل کرده ایم یا که درباره اون نفری که ما خیلی دوست نزدیک است میشناسیم مقاله ایجاد کنیم، زیرا که آن خلاف معیارهای بی‌طرفی در ویکی‌پدیا است. مثلا شما یک شخصیت رو میشناسید و او دوست شما نیست، شما سرشما را میدونید، ایجاد میکنید و در اونجا شابلون میگذارید که این مقاله از طرف فرد ایجاد شده است که با اون نفر آشنایی دارد. این چنین یک شابلون وجود دارد و بعد یک نفر دیگر میبید درستی و غلطی اون مقاله ویرایش میکند و اگر راضی بشه میپردازد. امروز قوای اساسی کاربران ویکی‌پدیای تاجیک را کارمندان سرردکسه علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک تشکیل می‌دهند و اکثر مقاله‌های مهم را آنها در ویکی‌پدیا می‌گذارند. نیکرو سفرزاده نیز در سرردکسه علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک فعالیت می‌کند و یکی از کاربران فعال ویکی‌پدیای تاجیکی است. شخصاً حسابی انفرادی من در ویکی‌پدیا تاجیکی از 1 مارس سال 2015 فعال است. خب یک مدت فعالیت گسترده داشتم شخصاً در بخش ویکیسازی، بعد مشغولی چون کارهای علمی و دیگر بخشی از کارها یک کمی سرعتی کارها در ویکی‌پدیا را از جانب خود من یک کمی پستر کردن، کاسته کردن و بعداً باز پس از فارغ شدن از کارهای علمی عین زمان احساس میکنم که خب با مسئولیت بیشتر به این کار مشغول باید شد. در ما معمولا منبع اساسی اطلاعاتی که در ویکی‌پدیا تاجیکی بارگذاری می شود جلدهای انسیکلوپدیا ملی تاجیک هستند که در همین مؤسسه‌ای که ما فعالیت داریم تهیه و تدوین می شوند، نشر می شوند و ما این مقاله ها که پس از نشر شدن در کتاب علاکه یک مقاله اثبات شده، یک مواد مستند دیگر هستند، یک مقاله دانشنامه‌ای هستند، پس از تهیه و نشر در اینها مقاله رو گرفته در ویکی‌پدیا تاجیکی بارگذاری میکنیم و طبق طلبات و شرط‌های تکنیکی و طلبات تکنیکی که مقاله‌های ویکی‌پدیا در سراسر جهان دارند اینها رو یک کمی تصحیح میکنیم و برای خواننده تاجیک پیشنهاد میکنیم. انسیکلوپدیا ملی تاجیک و ویکی‌پدیا یک گویم یک موضوع، یک چهارچوبه مشترک فعالیتشون همین است که ساختار مقاله ها چی در انسیکلوپدیا ها، در دانشنامه ها و چی در ویکی‌پدیا تقریبا یک مضمونه هست. یعنی ویکی‌پدیا دانشنامه هست و هم دانشنامه نامش دانشنامه آزاد است، نه با این مضمون که هر کسی که بخواهد هر چیز در آن اضافه میکند. البته هر کس اضافه میکند از روی حساب انفرادی خودش، ولی وای پس از سنجش ها اگر درستی اثبات نشود حذف کرده می شود. ویکی سازی در همین شرایط معاصر چند اهمیت دارد. یکم اهمیتش قوی‌تر کردن جایگاه زبان ما در منطقه و از جمله در میان خودی از همزبانان ما. بله چون ما البته ملت ما، همزبانان ما شماره اندک نیستند، کم نیستند، ولی باید برابر به همین پیشرفت‌های جهان معاصر معلومات‌های علمی دانشناموی در فضای اینترنت با زبان ما زیاد منتشر شوند. چون حاضر بسیار معمول شده است که از ذهن صنعی یا هوش مصنوعی سوالات زیاد کرده می شود. کاربران هوش مصنوعی زیاد شده است، یک یاور برای انسان ها شده است. این هوش مصنوعی البته معلوماتی درج شده در فضای اینترنت رو جمع آوری میکند و برای مراجعت کننده خودش در شکل فهمه و جالبتر پیشنهاد میکند. به همین خاطر فکر میکنم که هر قدری که معلومات
мо дар википедияи тоҷикӣ дар бораи худамон аз дидгоҳи худамон маълумоти исботшудаи мустанад боргузорӣ мекунем. ҳамун эҳтимоли аз худ шудани таърихи мо аз ҷониби дигар миллатҳоист, эҳтимоли аз худ шудани ба таври сунӣ аз худ шудани мероси фарҳангии миллати мо камтар мешавад. ин як тарафи масъала. тарафи дигар, худи ҳамзабонони мо вақте бо забони модарии худашон маълумоти лозими илмиро, илми оммавиро аз фазои интернет ҷустуҷӯ карда хонда метавонанд, онҳо ҳамзамон эҳсос мекунанд ки забони модариашон, яъне барои онҳо имкон медиҳад ки маълумоти барои худашон лозимро аз интернет пайдо кунанд, бихонанд. яъне аз ин тариқ ҳам донишманд шудан, огоҳ будан мумкин хоҳад буд. ҳоло википедияи тоҷикӣ 7 мудир дорад. ин афрод масъулияти калидии ҳифзи эътибори илмии донишнома, риояи меъёрҳои забони адабӣ ва пешгирӣ аз паҳни маълумоти носаҳеҳро ба дӯш гирифтаанд. яке аз мудирон ман ҳастам, яке аз мудирон зулфиқор, дигар ҷалолиддин мадаминов аз ноҳияи ашт вироиш мекунанд. он ҳам бисёр ҷавони бо таҷриба дар бахши википедиянигории тоҷикӣ аст. яке дигараш устод шӯҳрат саъдиев, номзади илмҳои таърих ҳастанд, ки ба сину соли бузург доштанашон бисёр корҳои шоистаеро анҷом медиҳанд, ҳам дар таҳрири мақолаҳо, ҳам дар огоҳӣ ба корбарони навкор, ҳам дар таҷриба ба онҳо нишон додан ва ҳам шумори зиёди мақола доранд. яъне тақрибан 15 000 мақолаи википедияи тоҷикӣ навиштаҳои устод шӯҳрат саъдиев ҳастанд. дар ҳамин сохтори википедия ва ҳамин интерфейси худи википедия як бахш дорад, тағйироти охирин. тағйироти охирин тамоми вироишу, ҳатто агар як ҳарф кам ё зиёд мешавад, чи онро корбарони сабти ном шуда анҷом медиҳанд ва чи сабти ном нашуда, яъне тавассути IP кор мекунанд, пайдарҳам оварда мешавад. ва он дар википедияҳои пешқадам дар сония садҳо вироиш анҷом мегирад. аммо дар википедияи тоҷикӣ ин суръат хеле сустар аст. яъне барои идора кардани ин як ё ду мудир ҳам аз уҳдааш қариб ки баромада метавонад. чун дар як рӯз мумкин ки 15-20 вироиш ё ки зиёди зиёд 100 вироиш анҷом мегирад. ва ҳар як вироише ки анҷом мегирад, масалан агар ман бидам ки корбари бо таҷриба аст, аз имтиҳон яъне гузаштааст, вироишҳояш сарсарӣ нест, онро зиёд аҳамият намедиҳам. як бор назар мекунам ва ҳамун гузашта мешавад. лекин бидам ки ҳисоби корбарии ҷадид сохта шудааст ё ки бидуни ҳисоби корбарӣ мақоларо таҳрир кардааст, барои ман яъне шубҳаовар менамояд ки ин чӣ кор кард. ва медорам дар дохили мақола ва мебинам ки чӣ ҳарферо афзудааст ё чӣ ҷумлае илова кардааст ё ин ки чӣ чизеро кам кардааст. баъзе корбарони вайронкор ҳам дорем. ба ҷои мақолаи дуруст кардан баъзан медароянд мақолаи бисёр ғалат менависанд, мақолаи подарҳаво менависанд, дар бораи як шахсиятҳои номаълум менависанд. метавонад агар пурра ҳарзакорӣ бошад, вогардонида мешавад, яъне боз ба нусхаи пешина баргардонида мешавад. агар қисман дуруст бошад, ягон ҷо ғалат бошад, корбар аз рӯи камтаҷрибагиаш инро анҷом дода бошад надониста, мо масалан шаблонҳои огоҳӣ дорем ки ин гурӯҳ масалан иловаи кардаи шумо бидуни сарчашма аз сарчашма илова кунед, ё ин ки шумо мақола сохтед гурӯҳ надорад, ё ки ҳамун бахшбандӣ карда нашудааст, ё ки шаблонҳои лозимиро надорад. ҳама ин огоҳиё дар саҳифаи ҳамун мақола гузошта мешавад. искандари ориф низ яке аз корбарони фаъоли википедияи тоҷикӣ аст. ӯ низ дар сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик кор мекунад ва дар википедия бештар мақолаҳои ҷуғрофӣ, санъат, адабиёт ва варзишӣ менависад. вуҷуди википедияи тоҷикӣ дар замони муосир барои ҳифзи арзишҳои миллию таърихӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. фаъолияти ман дар ин бахш бо шурӯъ дар кор дар донишномаи миллӣ, яъне энциклопедияи миллӣ низ шурӯъ гардид ва
эҷоди мақолаҳои википедӣ аз ҷониби банда низ бар ду мабно аст. аввал ин ки фаъолияти рӯзмарраи мо дар донишнома ин тадвину таҳрири мақолаҳои донишномаӣ мебошад ки ҳатман дар ҷараёни оянда ин мақолаҳо метавонанд ки ба википедияи тоҷикӣ, яъне ба шакли бархат дар википедияи тоҷикӣ ҷой гиранд. дуввум, бар мабнои завқ, яъне ҳодисоти муҳиме ки дар ҳар рӯз ё ки умуман дар ҳамин замон рух медиҳанд ва лозим аст ки яъне мақолаҳои онҳо ба шакли мақолаи википедӣ дар интернет ҷой дода шавад ва ҳатман мақолаҳое ки бозгӯи таъриху фарҳангу умуман соҳаҳои гуногуне ки муаррифгари ҳамин миллату давлат ва таърихи ҳамин халқ мебошад, бахши асосии мақолаоти википедие ки аз ҷониби банда тадвин мешаванд дар википедия ташкил медиҳад. хурсандиовар аст ки сол то сол шумораи корбарони википедияи тоҷикӣ зиёд мешаванд ва ҳамчунин корбароне ки забони адабии тоҷикиро хубтар медонанд, беҳтар медонанд ва ин боис мегардад ки сатҳу сифати википедияи бахши тоҷикӣ баландтар равад ва ба ҳамин роҳ миллати мо, таърихи мо ба ҷаҳониён муаррифӣ гардад. ин як воситаи муҳим аст ва боиси ифтихор аст ки аз ҷониби раҳбарияти олии кишвар низ солҳои охир ба ин бахш аз унсури муаррифгари таъриху фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. фаъолият дар википедияи тоҷикӣ ин як бахше аз ҳувияти ҳар як шахс мебошад, зеро тартибу тадвини мақолаҳои донишномаии википедӣ музд надорад. ин ба ҳар як фард ба сатҳи ҳувияти худи ҳамун фард вобастагӣ дорад ки аз миллату аз таърихи фарҳанги халқи худ чӣ гуна истиқбол мекунад. аз ин рӯ ман фикр мекунам ки сафи чунин ашхос дар миёни мардуми мо умуман дар тоҷикистон ва берун аз он ҳар касе ки ба забони тоҷикӣ ҳарф мезанад ва таърихи фарҳанги худро дӯст медорад хеле зиёд аст. корбарони фаъол мегӯянд ки ҳуши маснуӣ дар навиштани мақолаҳои википедия кӯмак мекунад ва то андозае кори онҳоро осон намудааст. яъне бисёре аз корбарон тавассути ҳуши маснуӣ он кореро ки масалан фарз кардем 1 соат анҷом тавассути даст анҷом медоданд, ҳозир тавассути ҳуши маснуӣ онро ҳам шаблонгузорӣ, ҳам пайвандгузорӣ ва ҳам истинодовариро тавассути ҳуши маснуӣ анҷом медиҳанд. матнро барои ҳуши маснуӣ пешниҳод мекунед, аммо пеш аз он ки ҳуши маснуӣ барои шумо мақола бинависад, бояд худи шумо сохтори мақоланависиро дар википедия бидонед ва ба ҳуши маснуӣ бифаҳмонед ки фалон корро анҷом деҳ. ҳуши маснуӣ худ ба худ ҳамун корро анҷом намедиҳад, ё ки анҷом ҳам бидиҳад, агар ягон ҷошро ғалат кунад, вақте ки худи корбар таҷрибаи дуруст нависиро надорад, ғалати ҳуши маснуиро дарк карда наметавонад, чун ҳуши маснуӣ мошин аст. ӯ наметавонад ки мустақилона аз назди худ он чиро ки инсон эҳсос мекунад, уна анҷом диҳад. ғайр аз ҳуши маснуӣ худи википедия пештар ҳам ботҳое доштанд ва ҳоло ҳам дорад. ботҳое ки масалан ғалатҳоро ислоҳ мекунад, масалан мақолаҳои монандро. худи ман тавассути бот бештар аз 3000 мақолаи деҳаро сохтам, чун деҳаҳо ҳамаш як сохтори муайян доранд. ба бот як сохтор муайян мекунем, ҳамун сохтор қати кореро ки ман масалан мумкин ки муддати 5 моҳ анҷом диҳам, 3000 мақоларо дар 2-3 рӯз анҷом медиҳад. лекин ӯ муфассал наменависад, бисёр кӯтоҳ ҳамун таърифи асосии мақоларо барои шумо эҷод мекунад, ё ки баъзе ислоҳҳои ҷузъиро медарорад. барои корбарони навкор ё ки касоне ки мехоҳанд википедия нависанд, аз куҷо шурӯъ карданашро намедонанд, ё ки шурӯъ карданду дар куҷое дармонданд, тавсияи ман ҳамин аст ки ба муассисаи мо сарредаксияи илми энциклопедияи миллии тоҷик биёнд. мо дар ин ҷо редаксия дорем, редаксияи хос барои википедия. дар ин ҷо мо тамоми нозукиҳои на фақат википедиянависӣ, донишноманависӣ, чӣ гуна донишнома навишта мешавад ки дар оянда метавонанд аз онҳо ба унвони як энциклопедист ё ки ҳам донишноманигор ёд кунанд. мо омодаем ки чӣ донишҷӯ бошад, чӣ корманди ягон соҳа, нозукиҳои ибтидоӣ ҳамин бахшро барои онҳо омӯзонем. соли 2023 корбарони википедияи тоҷикӣ гурӯҳи
ویکیمدیان ها را تأسیس دادند. این گروه سر چند مدت به هم آمده اطراف پیشرفت ویکیپدیای تاجیکی صحبت میکنند و تجربه و ایده‌های خود را بدل میسازند. شروع از تأسیس همین گروه کاربری ما توانستیم چندین جلسات گذارانیم. یکی از جلسات ما در دانشگاه ملی گذشت در تالار اساسی و دیگر جلسه ما به مناسبت روز 20 سالگی ویکیپدیای تاجیکی در مهمانخانه اطلس گفتیم گذشت. دیگر جلسه های ما در تالار تخنخاب برای آموزشی گذشت و یک چند جلسه دیگر در خودی همین سردکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک هم با کاربران داشتیم که در آنجا ما توانستیم که یک چند کاربری نو رو هم به کار جلب نماییم و در این مدت ما توانستیم که ویکیپدیای تاجیکی در آسیای مرکزی در عموم در جای 71 قرار دارد. در آسیای مرکزی از روی ریتینگ یا که هم درجه بندی در جای سوم است. بعد ویکیپدیای قزاقی و ازبکی و پیش از ویکیپدیای قرغیزی. اما از جهت صفت و محتوا باشد ما خیلی بالاتر میستیم. در ویکیپدیای تاجیکی هم ما میتوانستیم که مثلا توسط بات ها شماره مقاله را تا 200,000 رسانیم تا همین سال. اما برای ما صفت مهمتر از شماره بود. برای همین در ویکیپدیای تاجیکی هر مقاله که از جانب نوکاران هم که باشد بسیار سنجیده میشد و از جانب خود کارمندان همین مؤسسه ما هم که وارد شود سنجیده شده وارد ویکیپدیا میگردند. در نهایت سرجمعی دانشمندان و اتحاد ذهن‌های سای معرفت در فضای اینترنتی میتواند قوی‌ترین منبر معرفی‌گر تاریخ، فرهنگ و اصالت ملی تاجیک به جهانیان باشد. با امید رشد بیشتر علم و فرهنگ تاجیکی به پایان برنامه رسیدیم.